Hei te ahiahi tonu nei ka wānanga te whare pāremata I te pire takutai moana hou a te kāwanatanga. He pire tēnei e tau tokona ana e te nuinga o te rōpū Torangapū Māori atu ia Hone Harawira. He ai ki ngā tūmuaki o te rōpū Torangapū Māori kua tutuki I te rōpū ngā āwhero I hua ake ai I te iwi Māori I te tau 2004. Engari he ai ki tētahi o ngā tino apataki o te rōpū Torangapū Māori me heke iho a Tariana Tūria rāua ko Peter Sharples I o rāua tūranga. I roto I ngā kauhanga o te whare pāremata, ko tahi noa te kaupapa Māori kei ngā nutu o ngā rōpū Torangapū. They'd lost one of their sheep in the flock, and it didn't take too long to guess which one. Engari ko tahi no te wahine kei te ki, ko te kāwana ke te mea ngaro. It's not about hone. It's about them recognising the mana of our tupuna that is not recognised by the government. Hei tāna I nā kua wareware a Peter Sharples me Tariana Tūria ki tērā. If they cannot walk in the footsteps of the mana of our tupuna, then resign. Well, I'll leave her to her constituent MP. Oh, she's asked for my resignation now. This is the third time. Still here. Pea, kei pauri o whakaaro kāre hone I pōti? Pauri ana, engari koe nā ko hone. Engari e kore te ture e rata kia hone. Well, as I say, I'm disappointed in that, but that's the way it goes. We would never be able to pass legislation that would satisfy Hone Harawira, nor should we, because that would not reflect the views of the majority of New Zealanders. So if he doesn't vote for it, I don't care. I nā heita te pāti Māori, waiho mā hone anō, a hone e kōrero. That's a question you need to ask him. No, that's a question you need to ask him. Those are questions you can ask him. Hoi anō ko te mema pāremata e tino rikarikara nā karere ki te kōrero ati te rānei ko Hone Harawira. Engari kore e whakapita mai tōna kanohi ki konei I tēnei wā. Waroa a hone e eke ana ngā ngaru o tēnei kaupapa, engari ahakoa tana noho I runga I tana pōti, a tōna wāka kitea. Mēnā ka whiwhi kiko te iwi Māori I nā whakaturea tēnei pire. Tēnei Molyneux, te karere.